Lokhu uqalile lo nyaka lo kunezinto ezinhle ezenzakalayo nje empilweni, ikakhulukazi emculweni kamaskandi. Abaculi abaningi benza izinto ezinhle, abanye bayatrenda ku-number one laphana-ke ku-YouTube. Abanye basaqhubeka noku-eda amamiliyoni-ke. Kodwa lapha sikhuluma ngobani-ke, insizwa laphana, umnumzane ubaba Khuzani Mpungose. Ingoma yakhe ethi Ithanda Mawala ingenye yey'ngoma-ke eseyihlomule nge-1 million and above yama-views laphana ku-YouTube. Sezisihlanu-ke iy'ngoma laphana-ke ekaKhuzani eseyikwazi ukuthi ishaye amamiliyoni. Ijoyina bani? Ijoyina iy'ngoma ey'njengoManikinikana, Jola Naye, Qoka Kahle, nethini Ngasenisokohlanya, bese kuba yiyo le eyesihlanu ethi Thanda Mawala. Njengoba niyibona-ke zimbili iy'ngoma ezina-2 million and above, bese zibambili-ke bese ziba ntathu-ke iy'ngoma-ke ezina-1 million nangaphezulu, amanikinikana. Right, uma sithi siyabheka laphana inhlahla iza nebhadi update yakhona ime kanjani-ke? Iy'ngoma-ke bekade ziku-16 million views laphana ku-YouTube, seyiphinde zathi ukukhuphuka kancane za-eda-ke ama-views ambalwa, sezihleli laphana ku-17,064,953 ama-views. USpotify-ke wona bawu-update every Friday ntambama, ngoba wona uhamba ngamaviki, every week bayawu-update. Laphana ku-week number 6 Spotify usame ku-8.8 million ama-streams. Lezo nombolo lezo uma uyihlanganisa bezikupha u-25,888,953 wama-streams uma sekuhlangene. Yasisala kancane-ke leyo namba-ke leyo ukuthi ifike ku-30 million, isishoda ngobani-ke? Ngo-4.1 million ukuthi-ke ishaye i-gold plug ngokusemthethweni-ke ngokuy'namba-ke zakwaRiSA. Ilokhu sifuna ukukubalula kakhulu uma-ke sibona-ke another million li-edeka. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi amavidiyo kanje siwenziswa ukuthi kuba noshintsho laphana online, njengabantu-ke bahlale bekhuluma bethi umculo kaKhuzani awuhambi uma ndawonye. Sifuna ukupruva-ke lokho ukuthi cha, akulona iqiniso, uhamba kahle kakhulu laphana and abantu bayaphusha. Uma kwenzeka into siyaye sibuye futhi khona la kwi-channel Into Fire Soweto TV sizobabikela abantu-ke ngalokho okuhle-ke okade kusuke kwenzeka. Engibuza khona ukuthi yena ngoba esewu-5 amamiliyoni, ngabe na bayakwazi ukuthi uKhuzani bemphushe be-ede amamiliyoni ambalwa before kuphele-ke bani-ke yena-ke uJanuwari. And uma kuphela uJanuwari ngiyazibuza ukuthi ayobe semangaka, maybe 6, 7, maybe 10, asazi. Kuyobonakala ngaleso sikhathi leso-ke basakhombisa-ke abantu ukuthi ena uku-stream-a bayaku-understand-a manje, bayaku-understand-a kahle kakhulu. Baningi nabanye abaculi abenza kahle lapha, abenza kahle kakhulu online, ngenxa yokuthi ena umculo wabo uyazingenela-ke ebantwini-ke. Sibonge ukuthi nabantu abanjengoKhuba, abantu izinto beyihamba slow uma be-stream-a kusheshe-ke this time around, kukhombisa ukuthi bona bayayimisela-ke kakhulu-ke. Ngenzeka ukuthi sesizodibana-ke ngokuzayo sesizokhuluma khona la kwi-Into Fire Soweto TV. Ngiyabonga, nisale kahle.